Baka. Kresloları kim koyup berge? Bilbeyim. Men ömürü mınday kreslo görmepmin. Sonuna gene. Koldu koyup koyup ya. Aha. Sondurmay mı? Uşunday kresloda sen otursan jaraşpay be. Nege jaraşmay? Kreslo jaraşat mı lan? Bu karasana. Uşunday kresloda bul otursa jaraşpay be. Nege Nege jaraşmay? jaraşat? Kara, süzenek bu kadar ol. Ha? Jaraşat. Normal. Sana jaraşmay sana. Интересно, мağım ne jaraşpay? Еще как jaraşat? Ha? Jaraşat bakın. Putsal kettirdi, biroq jaraşat baribir çözüm. Çok oturganda şunday oturat da. Aa. Boke sana jaraşmay mı sana? Buga jaraşpasa Sizge gerek. jartып alsanız da jaraşat ken. Maga kişide oturчу азыр. Ba popugay dedi özüm kanatgan bolay. Нормально, Oy. Bu yerden bağır görünüp turbayı. Büt görüp atasın bu. Oy, büyüt görüp atan. Bağı kaçıp ketkenler de görünüp ata bu. Kaçıp ketkenler уже жашынып алса керек. Бирок могу, бурчта бир топ тошуп качып кетип атат. Ошолор көрүнүп атат. Ушул жанагы кимдер булар я топ тошуп барат? Bilmem Petrovka'nı görüp atkan yoksun bu. Ошолор. Кенен көрүнөт экен бу жерде. Бүт эле топ тошуп калып турган жерде я. Ya, Эмнеге топ тошуп алышкан? şayloğa da erdanıp atkandır. Сонун экен да бу жерде карачы. Ya oke. Ya. Bunu olan kim ap kelip koydu berge? Munda jerde turçu emес özü. Men sizler menimin eline katar oturasınlar mı? Катар эле отурасыз, Сол просто мен эмес? кичирээкмин да, так нормально. Şoto meniki jaman büyük ko. Vay çelen. Şu ne? Hey sen Boronçu den soluğun jakşı elemi? Boronçu gitti bir jaka. Yok oturat. Şoto görünbey kaldı maga. Ошол жерде эле. Koyçe adılda. Munoğullar kimdir? Kumurskalar bu mine bala. Sen den soluğun normal ne? Bilmem mi? Özümçeli tamılcı kızık bolup da. Özbek, men qarab tur dedim ғой. Tur. Qarab tur dedim ғой, мынаны отырып алады ақыры. Tur. Бүт өлтірді. Қойып қой, міне, қойып қой. Tur. Javuşup kaldı okşut. Tur. Bu stolдың бардығын өлтіріп берге келіп алып. Мен айтқам Рысбек, қарап тұр, отырып алышпасын бұлар деп. Hey ne oldu? Бүт. Ата бабаңар отырып алған креслода пішіріп қойды сілерге. So emес. Hey ne oturup koysa? Бұл қандай креслолар білесіңер ме? Bilgen dem ne? Kreslo ekan da to'ra. Мен бұларды сатам деп отырам, Satkıça oturup duralım. Tur. Oyağa tur. Berge gelip alıp stolдың бүт бардығын бұлғап жаман Ne нәрселерді. ne uşunca burada? Bununa kilit var mı? Tavla mı? He kança turada öz bunu? Kança turada? Мұнағы стол. Білесің mi қанша тұрады? Bilmem. $100 olsa gerek da. Çoğuna $100 mı? $300.000 тұрады мұнағы. 300 миң? Uşul mu? Koysan oşonda yakça ola o. Болады. $300.000 тұрады мұнағы. Эмнеге бул 300 миң турат? Министрдің креслосы бол. 300 миң бе? Мұнағы қанша тұрады білесің бе? Bilmem. Kança Бұл turada? $600.000 тұрады. Bul kimdiki? Премьер-министрдің столы. Vatan mı? Ошондойчу то мен Берген дедим. Мынау чы, мынау? Өзүнчө.
Bul jaman kımbat bu. Bul jaman kımbat stol bul. Qanchasi qimmat? Bul kreslo qancha turadi bilesinglar? Bul kreslo degen $2 milyon turadi. Ya, qo'y, ne de? 2 milyon turadi. Bul prezidentin stolu. Prezidentin kreslosu. Ey, Rahman. Aytdım men çota oturup alsam kayra hiç turgum gelmeye koydu diyor. Buğa bir oturup algan adam bir 5-10 yılsız turbaydı. Oşu, çota çustuğum kızık oldu da. Jo, sen kızıktırıp koydun özün negizi bul. 2 milyon elebi je bul baştapkı baası bu. $2 milyon. Giyin özün kalagan bağa satı veresin. Bir jakşı jeri dağı var. Giminger munogu 2 milyon dollarlık kreslonu satıp alsanlar, munogu ekönü bekeri berem. Hoş beresin. Koşup berem. Giyin özüңер kalagan bağa satı veresinler. Sen toqta turçu. Bu şayloo bolot dep atasың, анан sen bu yakta satıp atasың. Bul o murdatan ile satılçı bolçu. O murun ile turan eka. Aytmadım, bir oturup algan adam oturgusu gele beret buğa. Men jaman kızıktay boludum. Jo, buğa bir oturgan kişi oturgusu gele beretken, birok tetigin narkıga oturgan kişi tez bölük kişi oturup turat okşet men çota. Hayır oturgandan çoçup kaldım. Bizde kreslo murdale satılçı. Murdale satılçı olçu. Biz prosto aytpay жүрөбүz. Hazır mı? Demokratiya olup kaldı. Büt bardan aytıp atabız. Oturçu. Bu stolda kolundan gelgen adam bolat. Oturçu. Munuku munuku oturup algan kişi giyin kesilip ketpeybi? Жоқ. Al özüңөн bolat, Oturçu, uşun ala turgan akçası bar adamlar bar beken. Kimler alat bunu? Kim alat? Munu atam bay dep жүрgөндөр alat. Atası baylar. Atam bay dep çirenip jüret ko. Bir oşondoylar alat. Bolbosa bir Kuday taala bir başına bak yiyip kalgandar gelip bakıyıp oturup kalat mınday kalıp. O bul kresloga nazar salıp жүрgөндөр kança. Biz dağı barıp oturup kalabız bir dep. Abdullah, bizge bu tiyet eken. Gömür sömürüge barter jok bu almasa bulbay? Жоқ, андай kılıp. Oşonça akçaңar barбы? Жоқ bu. Anda kolunardan gelgen işti kılıklar. Davay bas. Berge turbay berde bul. Kreslolu berge alıp gel bol onan. Çok değerde bunu götürüp barıp koyayım bu. Geç bol olsa kolun tigizip koysan da bola beret bizde. Tuyatan gel kettik Davay aldı. ança akçaңar жоқ bu. Barla da özüңөрün işiңer kılıp. Davay. Berge turup alıp. Davay. Özüңörün işiңer kılıp berge gel bol. Görüңe kreslonu talaşıp oturbay berde. Урматтуу туугандар, мен да бир кичине тамсил айтып берейин кыска анан кийин дабырдап кетейин. Себеби 3 жылдан бери сахнага чыкпай аябай сүрдү көрүнүп атасыңар. Ысык көлдүн кыздары күйөөгө жаңы тийгенде ак куудай болушат. 3 бала төрөгөндөн кийин автоматически ак куулага айланып кетишет. Нарындын кыздары күйөөгө жаңы тийгенде эки бети кып-кызыл болот. 3 бала төрөгөндөн кийин тили upuzun болот. Çüydün kızları kүйөөгө жаңы тийгенде чымчыктай болот. 3 бала төрөгөндөн кийин чиркеге айланып кетет. Каныңды азаздан соруп турат. Кээде колу бутун оорутуп чыгап турбасаң. Таластын кыздары күйөөгө жаңы тийгенде жакшы болот. Эки эркек 2 кыз төрөгөндөн кийин бир мамлекетке башчы болот. Жанына күч келгенде аркасын карабай кашчу болот. Ошентип жүрүп башка элде бакчы болот. Таластықтар көп окшойсуздар, Оштун кыздары күйөөгө жаңы тийгенде кашы менен жагат. Оштун кыздардын 2-3 эле кашы болот, билесиздер. Анан 3 бала төрөгөндөн кийин кашты чөп басып кетип, караганга убакыт жок. Анан 3 бала төрөгөндөн кийин ашы менен жагат дейт. Күйөөсү келсе деле аш жейсизби бүгүн? Кетип атса деле аш даярдап коеюн дей берет дейт. Мына Баткендин кыздары күйөөгө жаңы тийгенде көзү менен жагат. Баткендин кыздардын көзү менен ондай болот. Мен жакында тура берейин мындай. Мейман дос көз болот. Любой эле эркекти караса үйүнө чакырып аткандай боло берет. Карасаңар мына. Жүрбейсизби? Албай окшойлойт, мени чакырып атат окшойт деп. Бирок 3 бала төрөгөндөн кийин көздөн амал кетет.
анан ширин сөзү менен жага баштайт дейт. Мисалы, Баткендин кыздарынын күйөөсү мас болуп кетсе, аялы минтип тозуп алат. Сиз бүгүн ам ичип алдыңызбы? Сизге ичкен раса жарашат дейт да, уктап болгондон кийин мээңди чөнтөңдү кагып алат, эртең менен туруп акча гана чөнтөктөгү. Кичинде акча жинде айткан жок элеңиз го деп коет дагы, ошентип жашап жүрө берет. Урматтуу эркектер, араңыздарда мен аялымды уруп да ойнобойм дегендер болсо кол көтөрүп койсоңуздар. Эч ким жок, Өткөндө бирөө ушинтип көтөрүп коюп, 3 күн болду. Аламидин бирде бомуш болуп жүрөт.